Ukubotshwa kukaBlessed Mhlanga sokuphambanise kakhulu ukusebenza kwentathelindaba ezintsha ezisakhulayo esafunda umsebenzi ngoba sezisesaba ukubhala indaba lezi ezimayelana ezombusazwe, sezisaba ukubhala indaba ezeZANU-PF ngoba uBlessed ubotshelwe indaba engelacala kungayisiyo okukhulume lokho abathi bekungabangela ukuthi kube lomsindo. Umuntu okukhulumileyo abakambophi, asazi kumbe bayamesaba. Intatheli izindaba engikhulume lazo zithi azisafuni ukubhala indaba lezi okokuqala. Okwesibili, intatheli izindaba lezi zithi sezifuna amabizo azo ekhitshwe kundaba lezi eziyabe zifana lazona lezi, ukuthi sokuphambanisa ukukhula okwemedia athi sekusenzakala ngesikhathi umnumzana Emmerson Mnangagwa ethatha lesi sihlalo esokuba ngumongameli. Sasithi kumbe kuzaba lotshintsho, kodwa sesibona sesiphenduka esikhathini sika Robert Mugabe.